بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاريكون يمسيب ينجل بكلا كون أدناهم هاري نيني الله سبحانه وتعالى ودي الناتي لرسومه لور برن مجده لور برن وندده براجي لور برن hanude golleji moƴƴereji mum. ɗum noon en yetti Allah subhanahu wa ta'ala ko tawne ndu lewru kon en duwani kene laɗo sallallahu alayhi wa sallam on mo tawata Allah subhanahu wa ta'ala nelimo e me en fi en andu ko honno gollirten golleji moƴƴuɗe nder nde o suumaye haray tinnoɗen landagol e jangugol anda ko honɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam golleyno e golleji moƴƴereji e nder nde ɗo suumayere fi yo baraji ɗin sowano en haray en fo wakkiloɗen kala ko wonirɗen. haray noon ko musidɗo mon on Abdoullahi Diallo Labe Garambe. haray mi hiwri kon kala ko wonɗon haray miɗo ɓeydito ɗo seeɗa fiyo jama o wakkilo fi heɓugol baraji ɗin ka suumaye ɗo. haray o suumaye ka dari ɗo no woodi sen inni ɗo yimɓe buyi yo gollu golleji goo no gasa sattanayɓe. kono noon haray yiɗen toro jama on hebbingol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala, hebbingol wi'ugol la ilaha illallah. ko waɗi noon la ilaha illallah ko konngol teddugol, konngol ngol Allah subhanahu wa ta'ala jippini annabaɓe fof o neli ɓe yo yimɓe maɓɓe ɓe noddu yimɓe ɓen e wi'ugol la ilaha illallah. ko waɗi noon ala konngol teddugol mawnugol e hoore leydi allahu ndin ɓuri konngol la ilaha illallah. ko ngol ɗo annabaɓe ɓe nelira e yimɓe maɓɓe ɓe nelaɓen fof. ko e ngol ɗo kadi kolɗo konngol kadi nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam haɓiri yimɓe ɓen fof fiyo ɓe wi'u la ilaha illallah. tawi wi'uɗo la ilaha illallah wo Allah subhanahu wa ta'ala naaday mo aljanna sabu ko wi'i la ilaha illallah kon ko ɗum ɗo jihadi ndi waɗa tawi kadi mo wi'ali la ilaha illallah wo o darti tawi on tigi o haɓete. hare noon ɗum ɗo golɗo konngol ko konngol mawnugol iwrugol ka Allah subhanahu wa ta'ala ngol o yamiri annabaɓe feƴƴuɓe e nelaɓe feƴƴuɓe ha hewti e nelaɗo me en Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo fof ko sabu teddugol konngol ngol e mawnugol konngol ngol. haray etoɗen noon si tawi hunde nde teddi nde mawni, si a jogitike nde an kadi a tedday mawna. kala me en faalaɗo teddude mawna yo jogito wowlugol la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. haray ngol ɗo ko konngol molanagol fewdaga suumaye on ɗo. konngol ngol sa wolingol hingol jaɓe baraji maggol on hino sowe, an kadi hiɗa heɓira teddugol konngol ngol, bakkatuji maɗin hino yaafore. ala ko ɓuri mawnude e idi ko wi'ugol la ilaha illallah so wona hara janngo alqur'ana deftere allahu nden. haray ko siko ɗum ɗon. haray noon konngol la ilaha illallah ngol hingol teddi ka peesi yawmal qiyamati. si tawi peesi ɗin ari no peesede, si tawi a heɓi konngol la ilaha illallah fawingol ka balansi ma, haray ɗum ɗon teddina e balansi on, mawnina balansi on, waɗa ha golleji moƴƴiɗin ɗi peesa. tawa kala ko waɗira e ngo sengo to la ilaha illallah on peesay tedda. awa haray wi'ugol la ilaha illallah fewde ko horuɗen ɗo hebbine wi'ugol la ilaha illallah fiyo Allah subhanahu wa ta'ala waɗano e ngol ɗo konngol ko balansi moƴƴi me e yawmal qiyamati. si tawi noon en hebbini wowlugol konngol ngol tawi hawri balansi on ari yawmal qiyamati tawi hawri ngol ɗo konngol hino heewi ton, haray inchallahu taala felliten balansi on golleji moƴƴiɗin ɗi jiccay. sabu la ilaha illallah on ne fawodirta e nokkure si wona hara nden ɗon nokkure moƴƴere no e mayre, nafoore no e mayre, tawa giggol allahu on subhanahu wa taala no e mayre. ɗum noon noon hay si tawi hawri ko sabu yo balansi men on teddoy yawmal qiyamati peesi moƴƴiɗin ɗi peesa ɗi tedda, haray hay si tawi ko ɗum ɗon to yoni ko courage en e hebbingol wi'ugol la ilaha illallah. haray noon ngol konngol ɗo ko ono yo musidɓe an julɓe kala ko wonɗon e aduna on heeɗiɓe de yewtere ɗo, na konngol sattugol ni, na konngol haɗaygol siɗa doginde auto ma on nde wi'a ka auto ma ton la ilaha illallah, wona konngol mettugol wolude siɗa doginde moto ma on wi'a la ilaha illallah, wona konngol mettugol wowlude si a hewtiti ka suudu ma wi'ugol la ilaha illallah, wona konngol mettugol wowlude si tawi hawri hiɗa yawde ka hoore laawol ya a wi'u la ilaha illallah.
wona konngol mettugol wolude siɗa waali ka dankima no heddanima ɗanagol tun ya a wi'u la ilaha illallah. hare noon hebbine wolugol ngol ɗo konngol ko mawnugol, ngol ɗo konngol ko moƴƴugol no jeeya e ɓural wi'ugol la ilaha illallah. wonde manna Allah subhanahu wa taala montante bakkatuji ɗin. ala konngol montaygol bakkatu hewtiti la ilaha illallah. ala e hoore leydi ndin konngol montaygol bakkatu hewtiti la ilaha illallah. kala waɗɗo bakkatuji ɗuɗuɗi tawada ɗin ɗon bakkatuji hino mapinimo, ɗin ɗon bakkatuji hino aninimo, ɗin ɗon bakkatuji hino suninimo, yo hebbi wi'ugol la ilaha illallah. e yi'ingol konngol ɗo sahabaɓe nelaɗo ɓen no woduno e woɓɓe adoɓe natude kal islam tawi ɓe waɗayno boneji ɗuɗuɗi. no woduno woɓɓe warɓe yimɓe ɗuɗuɓe e hoore toñe, no woduno e woɓɓe maɓɓe yarnoɓe bereji e hoore toñe, no woduno e sahabaɓe nelaɗo ɓen adoɓe gomɗimde ɓe nata ka dina, gollunoɓe piiji buyɗi moƴƴali. kono ɓay ɓe naati ɓe wi'i la ilaha illallah sabu ngol konngol ɗon ko ɓe woligol, ɓe tabintinigol ka ɓernde maɓɓe, ɓe tabintinigol terɗe maɓɓe ɗen. allahu subhanahu wa taala yafaniɓe bakkatuji maɓɓe ɗin ɗi fo majji. kala ko ɓe waɗi, kala kadi wonɗo kefeero hara o wuuri e keferago duuɓi 80 so wi'i la ilaha illallah hara ko ka ɓernde makko o wowli o laɓɓini, allah subhanahu wa taala yafantomo bakkatuji duuɓi 80 sabu ko wi'i la ilaha illallah o naati kal islam, o tabintini ɗum ɗon ka ɓernde makko, o tabintini la ilaha illallah on terɗe makko ɗen. allahu subhanahu wa taala yafantomo bakkatuji makko ko waɗe nder ɗo duuɓi 80 on fof, ko o waɗe nder ɗi duuɓi 90 ɗo fof. haysi tawi o wuuri duuɓi 100 ka timmata 100 ɗon o naati kal islam, o wi'i la ilaha illallah, allah subhanahu wa taala montiranaymo ɗin bakkatuji makko ɗi o waɗuno gila ko wonno boobo, gila ko wonno paykun, o hellifa ha o hewti ɗon. en andi ngol ɗo konngol ala konngol montaygol bakkatu hewtitingol konngol la ilaha illallah. ɗum ɗon noon enen julɓe ɓen hebbinen jantoragol inde allahu subhanahu wa taala ngol konngol montaygol bakkatu molanagol nafaygol ɗo tentinen noon ka suumaye ɗo siɗen waali, siɗen dari, siɗen yahude ka hoore laawol, siɗen kala ko golleten hebbinen wi'ugol la ilaha illallah fiyo bakkatuji men ɗin ɗi fof e majji yoɗi monto. ala kadi ko hebbinta imanu e ɓernde goɗɗo, ala ko hebbinta imanu e nder ɓernde goɗɗo ɓuri la ilaha illallah. ndaren imanu gomɗingol ko goɗɗo gomɗin taw nata kal islam taw premier ko so wi'i la ilaha illallah ko gila ɗon haray gomɗinal ngal fuɗɗi. kala faalaɗo fuɗɗade fi gomɗinal ko yo wi'u la ilaha illallah. nelaɗo noon kadi no maaki imanu on ko bid'un wa sab'una juz'an, mana imanu on no fecci pecce 70 e ko fawi. wa a'laha la ilaha illallah, ko ɓuri mawnude e imanu on kon fof ko la ilaha illallah. haray noon si tawi hawri en daari en tawi goɗɗo premier ko wi'irte gomɗinɗo ko so wi'i la ilaha illallah, haray hebbine ngol ɗo konngol fiyo imanu on heewu ka nder ɓerɗe me'en, fiyo imanu heewu ka nder ɓerɗe me'en. ngol ɗo konngol ko hebbinirgol imanu e nder ɓernde, ko laɓɓinirgol ɓernde nden, ko hentinirgol ɓernde nden. haray noon si tawi goɗɗo hebbini wi'ugol la ilaha illallah, allah subhanahu wa taala hebbina yafanagol mogol, allah subhanahu wa taala hebbina balansi makko on, ɗuɗɗina balansi makko on, allah subhanahu wa taala hebbinanamo yurmede nden, allah subhanahu wa taala hebbinanamo yafagol mogol. haray jogitoɗen ngol ɗo konngol e nder suumaye on kala ka wonɗen hebbingol wi'ugol la ilaha illallah. haray noon ka sakkitorde yewtere an ɗo fiinde juuti seeɗa, haray miɗo toro musidɓe men julɓe ɓen tentinen noon ka banggal sonnaɓe yoɓe jogito hoore maɓɓe, ɓe jogito cuñci maɓɓe ɗin. haray hande no hersini ka yi'eten julɗo, ɓiɗɗo julɗo hara ko o sonnajo tawa mo watti pantalon seere, pantalon kolan e dolokke kolan. haray ɗiɗo piiji ko piiji hersiniɗi, ɓeyada piiji anin ɗi ka diina. innaka noon si tawi hawri goɗɗo waɗi ɗum no hara ko hakkude heferaɓe, ma ɗum hakkude ɓe wana julɓe, wonde man haray o waɗuɗo ɗon himo hersi, ma himo hersiri konko waɗi ɗon ɓay haray ɓe wondi ɓe wana julɓe. kono hiɗen tori sonnaɓe julɓe ɓen yoɓe eto ɓe anda diina maɓɓe kan, ɓe janga ɓe anda cuñci ɗi allah subhanahu wa taala ño'ani ɓe ɗin, ɓe anda ko honno sonnaɓe sahabaɓe nelaɗo ɓen ɓornortono
kala ɓorniɗo coñcol sonnajo o lando hoore makko ene nelaɗo ɓeyguli maɓɓe ɗin no ɓornotono sifa ɗi conci ɗo ɓeyguli sahaba ɓe no ɓornotono sifa ɗi conci ɗo an tigui sa taari a tawi bodiru ndun ma pantalorru ko lenu an tigui ɗa felliti sahabaɓe nelaɗo e sonnaɓe nelaɗo ɓornotanoko hara an o julɗo sonnajo ɗo a ɓornaki ɗum ɗon par ce que no ani ni moƴƴa kay ata julɗo hara ko inde julɗo jogiti mawɓe makko ɓen kadi ko julɗo kono fotta e makko e hoore lawol tawi mo waɗi pantalon koole ma haray mo waɗi dolokke bodi hum hara ɓornaki conci surruɗi tawa himo wirti ɗum ɗon noon haray sonnaɓe ɓen no yamira jogitagol dina kan surra hoore mum surra ɓalli mum ɗin ɓorno conci yottiɗi ɓorno conci surrayɗi hoore maɓɓe ɓe sabbo ha ka aljanna sa naati an sonnaji on ka aljanna siɗa faala nder ton a ɓornotako no faaliraɗa wo ka nder aljanna ton ko an andi si a ɓornoto si a ɓornotako ka nder aljanna ton ko yiyatama toon si wona modima worinna sa an sonnaji on sa naati aljanna hay sa ɓornike conci aray modima no yi'ude mbuso ma kon no yaltitude noko dogirta noon saabu jalbugol aljanna on jalbugol sonnaɓe ɓen ka aljanna ton haray ɗum ɗo wawima yonde an sonnajo on muñño ha hewtoya yawmal qiyamati allahu subhanahu wa taala nadama ka aljanna sa naati ka aljanna toon si tawi ko faalaɗa ko wongol ɓornaki ma ko faalaɗa ko ɓornagol ko tawata koko weeɓitata ɓandu ma ɗum ɗum ɗon no ka aljanna ko yonata muñño ha hewta toon si tawi hewti toon on sey a waɗiray no faaliraɗa noon sa naati ka aljanna ɓornoto no faaliraɗa waɗira no faaliraɗa an sonnaji on ɗo e a hewtude ka aljanna haray mi torike ma ɓorno conci l'islam ɗi l'islam inni ya ɓorno ɗin ɗi allah subahanahu wa taala yamirma ya ɓorno ɗin ɗi ni nelaɗon sallallah alih sallam yamirma ya ɓorno ɗin hara ɓornaki conci weeɓitare hara weeɓitaki an suddiɗo on jogoɗa hoorema jogoɗa ɓandu ma ɗum jogitoɗa dina ma kan sabboɗa ha nata ka aljanna ko faalaɗa kon fuu no toon kala kadi no faaliraɗa no toon ɗen tori allah subahanahu wa taala yo okku en golleji moƴƴi ka suumaye ɗo golleji ɗi himo yaforana en ka suumaye ɗo himo yo okku en hebbingol jantagol inde allahu subahanahu wa taala ka suumaye ɗo ɗen tori allahu subhanahu wa taala yo okku en hebbingol la ilaha illallah e jantagol inde allah ko heddi kon en tori allah subhanahu wa taala yo yafana en bakkatuji men ɗin allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallayta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid hare noon miɗo wona ɗo numéro on fi faalaɗo lan noddude wo no wawi lan noddude hara e 6 numéro on ko laggine moni ni 00224 ɗe andi ko ɗum ɗon natirte e pays on numéro on ko 610 05 15 92 ko ɗum ɗo woni orange on ko ɗo kadi woni ka whatsapp hare mbiɗo mari kadi areba 660 83 86 32 hare mi salmini on kala ka wonɗon on jaram fota assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh